Viranîna vê şehîdê, şehîd malda, şehîda me em ji nû vezindî bikin. Şehîd malda koriya têkoşîna xwe biriya têkoşîna xwe riya me ronî kiriye. Viranîna şehîd malda de em her wiha jî şehîd malda bibîrtînin û şehîdên xwe yên doza azadiyê hemiyan bibîrtînin. Di destpêkê de beriya ku em dest bi bernameya xwe bikin, em hevalan hemî dawet dikin kiriyeke rêzgirtin. Şehîd Rûmet Emel Samet Şehîd em dawet dikin diya şehîd Elî ku axaftinê xwe bêje. Sersera serçava hatine di şexsê hevala malda de em şehîdê tevgera azadiye hema bîrtînin û şehîdê îro hatin şehîdkirin ji awila wê hetana çima em ji bîr nakin, çima em nabêjin wela şehîd ketin çûn ji ber tim û dayî bi ciyana me dene, tim û dayî em bi xêra wa û bi şehadeta wa îro em hene. İro em dibêjin em ê rêka wa bimeşînin û em seriya wa em ê doza xwe temam bikin. Em nikarin doza xwe nêvî bikin. Doza şehîda çi bû em ê doza şehîda pê bibînin. Şehîd malda însanek fedakar bû, însanek jêhatî bû, rihê xwe, canê xwe, fedayê milletê xwe, welatê xwe kir. Em wêna bîrtînin û çi şehîdê hevalê me yepe jê em gişa bibîrtînin îro. Ji ber dijminekî xedar îro bi ser me dihatiye, em va dijminê xwe ji bîra nekin. Demij çê bibe, çê nebe, divê ev şehîd ji bala me nerin. Divê ticarî em şehîdê xwe xwîna wan erdê nehêlin. Ji ber ji bo jiyanek azad, jiyanek xweş, ji bo vî milletî, ji bo vî welatî kirine û ji bo tevgera azadiya Kurdistan gişî kirine. Ne ji bo şexsê xwe mala xwe çûne. Em dîsa bêjin em şehîda xwe malda em bibîrtînin û hemişe şehîdê me tevgera azadiyê û serê malbatê tevda sağ û serê malbatê şehîda serê serok sağ be. Em şehadeta wê li serok û li gerîlayê serê çiya û li hepsê de çi yekê îro kar û xidmetê dike em li wan gişa pîroz dikin, em serkeftinê ji wir dixwazin. وقت زانین ایرو هفتمین سالگرد شهادت شهید مالدا کوسه رهواد مالدا و کنجی لپشمن دبینن صورت اوه و سمبول اوه کوچی کامپین جنن جوان ای جنولوژی مایه ریا خواب به وی اگه دست بکر شهید مالدا هر دلگرینا از کیمه از چمه جنه که آزاد کیه چی دکه گرک چی بکی و جبوی جواد آزاد ببه، جبوی جن رزگار ببه، جبوی ام جنولوژی پیش بخینن گرک ام چی بکن. راسته ساله وی عمله وی دندری جنولوژی تا سال بو، لراستیش جبوی ما همیا بو هزه کی مازن کو ام همیش خواب بپرسن حیان آجی شهید مالد تمنی کی بچوک دا چاوا کاری بو آنجی جسارت کیوی چاوا هبو کاری بو باره کی وصل هده سر ملافا باره شورش جن. جبروی ام حمید زانن نها دوان کلی آندا شورش جن تی هدف گرتن. هر کس بنافن جدا جدا لیگو ام ناف لدکن ام ببین دشمنن کردانه، دشمنن نتاوا دموکراتیکن، دشمنن پارادیگما دموکراتیکن ام دبینن کو گاف بگاف ایریش خوش بوی پجنه
ایریش خوش بون کانگرستاره جبو جنولوژینه جبوی همی کار و خبات جنانه ام وی اگه پر برچاف دبینه لی شهید مال دا هین جسال 2019 دا کت فرقاوه و جان خواه فدا یعنی شهید مال دا جان خواه جبوی ما کنها ام لیور کن بونه کنها ما اف اکادمی وکریه کنها خبات جنولوژی د دنیای دا بلابیه به سایه شهید مالدا به سایه شهید ناگهان کارسال به شهید هلین شهید عسیان شهید لیلا گیری به هزاران جرم کو هین دخبات 2008 2009 دما نو جنولوژی درکت جی خاطر دا گرتن ام به سایه وان حوالا لفه داره کنبونه جبر که جاره گدن ام سرساقی شما البته و دخوازم ام سرساقی جخواد دخوازم جبر کن راستی جی واندا بوینه که مازم بو شهید مالده گهشت اصلا شهادته گلک جاران ام دفکرن اگر شهید مالده حیان آنها هبایا و چه کارو خبات دابا مشانده و چه کربانا جبر هر سال ام سوزا کو ام باره و راگن کو کده و دایه کده به صدان و به هزاران حوالان دایه ام جاره بدن سوزا خبار هنوشن دیگه و سال به سال ام دبیجن ام هر تکوشونا خواه بلند بکن اما هر دنگ خواه بلند بکن دا کو ام همی بگهیجن جواکی که آزاد جیانه که آزاد ام به هفره بگهیجن هف جیان آزاد جارک در هم بخیر هاتن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید کاوا کمسمن آبی شهید مالدا آمن از کارم شوار بیجم سر حیاتا شهید مالدا بشکی بشترمن راست بتمنی خوب چوبو تب پرورده بو شش ماه پرورده گرتی دید پشتیوی تب رفی حوالا بو حوالا کار دکر درز دا حوالی ای کوادر تمنی خوب چوبو بس عقلی وی پر بکلی بو آیا کی مالبات سیر به مالبات جن تب کار کرن جن مالبات آمده حتی مالدا تب کار نبو جن مالبات ده تب کار نبو دو حوالا مالدا و شهید کاوا مالبات گشتک بو دوست به حرکه و نه مالبات شهید عولود دوانه شهید مالبات پرن گشتک حوالا مالدا او تب کار کرن يعني حتى أنا كاجي قال لك شو شهيد كتر مالبات حتى أنا كاجي أمقش بنابي شهيد مالبات تشتغلن وأمقش حرماتا ويدقرن و نخش جاز بيجم عشيرة دقور يعني أنا درباس بكيجان مالي ما شعامودش حسكش منطقي كشي سورة شهيد مالدا مالات دالقان دي هنجي إنسانك فر محبوبو ملت قش يجي حزدكر أهلي ويقش عائلة كامل جي حزدكر إنه والله بابي وي وجاوي تاني جي حزدكر آباني وي مدكي وي خالاني وي عائلة قش بر جي حزدكر إنسانك بر ذكريبو بحق جنيه بر تشتغلي از آبي وي بمدرنا بتشتن دكرن دوجه متسكني دقوراست دبابي منه دبابي شهيد كاواي بس تشتن هنا آبو تدناف كارلي مش مكان ترد بيتولو بقولو كم بفكراوي بر يعني قلكي بآلية جنيه دقري داي حتى أنا كأم دفاع أز يجي دفاع حوالي خيّة بجيتكم أز قلكي برز وحرمت البيشيا حوالي خيّة بجيت سكنة شهيد قلك دانين خوين قلك دانين يا بجي قرلش جمع أب حكومتها مؤقت دبي أم يا بجي قبولناكن أم ضد بي تشتي كشي تسكنن أم دفاعية كشي رادجني دن آليكي شبو يا بجامع أم يا دف يا بجي ناطر يا بجامع آية كمني خطأ صور يبجي يعني برا أم قصدي أم قبولناكن بلكي أم درباسكن بس أقد أمي يبجي دبجي بقرن دبجي ناطر جنيما وكشيرا الشردنة شهيد كتنة أفشار هاي بيوان دستي تشدادنة أم نزان هناك شوان صاغن مرينة أم نزان حياتها وي مالي أم فربت بريداي يعني شهادتها ويش سر آلاي مرابو فربت أسباب بريداي أو جميل بريداي درما عاجز ونش بولاي خوا وين بينام في الذكر وشهيد نامرن بجيري برافو شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن شهيد نامرن صندوق
دایک بود. شهید مالدار دبستان محمود نایف خواندنا خود دیو. خام خیال شهید مالدار حتی درست دوجین رزگار که بهش انزل میدار کرده. شهید مالدار جی سال 2018 تن لکن خبات جنولوژی بود. وەکی خوێندەکارێکی بۆدریا فەلسەفەیە برێزان دڵان و جەلانده گاڵ بەگاڵ دمێشن. بەردەوامکردنا سەرانسەری ژیان و لێگەریە حەقیقەتێ. ji bo min ne tenê armancekî zanistî ye, belkî ew jiyanekî, rêyekî jiyanî ye. Malda di jiyana xwe de bawer dikir û zanîn û şer şertû nayê veqetandin. Ji ber vê yekê ew hem bi qelemê hem bi jiyanê berxwedan kir.
we ey şehîdê bimîrin. Nafal bermkari wan ditawînin. Ancara kedan suzaxa ji bo şehîdan nû dikin û em her tim li pêş û baran.